Oui, Jean-Marc. Pour aujourd'hui, et per vous, auditors fidèles de la langue d'aquí, chausisser le mot tabazar. Tabazar, c'est frapper, taper. Lo faure tabas un murseu de fer, pruncha o fat, sus una incluma per li donar la forma que vou. Sus liera, los meisunaires, tabazun los espias amb los fleus per destriar las granas de las pousas. Du temps de la moto d'aire, lo tabazou era l'organe de transmission de la força mecanica entre lo motor e la barra de taille. De coquillà se dispereu per la correccion que se dona es piccions que fagueron vestiges o quand los paisans se garruion sus lo tordaigue a cops de palas. Per luchar contra l'horror des homes que tabazon sa fena, ciò appela lo 3919, numero a gratis per signalar violences faccias a las fenas. A la rivista.